پیشی ئۆغرکردنا گیانی چارپاکڕەوانان بۆ ڕۆژاوای کوردستانê دا li gundewارên wan werin bin axkirin nivîzgeha civakî û rêxistina dihok ya Parta Demokratîk Kurdistan Sûriya behiya ba her çarpakrewanan Basil Hacî Hacî û Bessam Hemed Xelef û Xemgîn Qedrî û Mgiyan Badînî li mizgefta Seîd Newresî ya li kampa Domîz li darxist bi bejdarbûna hejmarek berfera ji xelkên kampa Domîz û penaberên Rojavayê Kurdistanê yên li Herêma Kurdistanê û dost û hevalên Parta Demokratîk Kurdistan Sûriya û pêşmergên Rojavayê Kurdistanê û dam û dezgehên mîrî yên li kampa Domîz û li ser dirêjiya sê rojan wê ev behî were li darxistin. بله ما اف شونتازی مدانی به هرکفتنا و هر چهار شهید و تالیه ایش روجاوای کردستان لمحور شنگال شهید بوم بناوی مکتب اجتماعی پارتا دموکراتیک کردستان سوریا بگمان ام باورن نه شهید یکمنو نه دوانو نه داوینه ام همجی پروژه شهادت نجبو کرد و کردستان جبو ویره وازا ام پی باور و ان شاء الله به داویاوی و ام الفیدرینه ام پیشوازی میوانا دکن ام همه کاروبار پیتفی ایوی شون تازیه ام پی آمدنه و سری خوشی جوا شهیدارا ام طوینن ام چوینن و بجی شهید و بجی کرد و کردستان هذا شهیدی ما بی و چیکی شهید کتی و تجاره ام ناشکن و ام خوازم بسرب کفن و ام پشتا مالا برزانی نابردن و رحمه خودی شهیدی ما تفدا کبی وإن شاء الله أم تجارة ناشكن شعوري ما جباري كشتن شيد بي وتجارة أم ناشكن ودائمي أم سركتني طوازن وإن شاء الله ميشن قال يشطين وإن شاء الله مي هرچار بارسي بارچه كردستاني كنيك دورة بيشمرگي روجاوا گلكي مازندوي كردستاني ده كردستان ما طبعا وامجي وكا افجي اخام ما وعرضي ما وشهيدي ما هرچار بارچانا والحمد لله ام قالكي بمعنوياتي ما قالكي بلندن وام تخوازن انه حمو كردي مبنيك وشهيد شهيدي ما حمو كانا ام جهاتنا الفيديو من شرط كان ام جبارة شرط كان وشهيدي ما تشيد بين خونا مال الفيديو خونا واجي الجماعة ارجاندن محمو براي هفدونا تفرقاتي ناقبنا مدينة والحمد لله معنوياتي ما قالكي فولن وام سباسيا سروك مسعود برزاني كان والحمد لله ام في اين في دريو سلاح دايما وامجي شربارات كان وتفرقاتي ان شاء الله ناقبنا مدينة وبيجي كردستان وبيجي سروك مسعود برزان قلنی آزادی خویناوا پاکروانن گوبروانی دکند بر پارستنا خاکا کردستانی دا و باوری آواله هنگان بریبازا پیروز یا باوی نتوا کردی مصطفى برزانی جه کامپا دومیز جمیل اوسه آرک